ایوار باش بینرن هجا بویر و پیشکتنین هری گرنگ اندنا واروجه ده بولتنا ساعت هفته ایوار ده جنوچه تیوی جوارا پیشکش دکم دست پیک سروچه. مجلس سوریه دموکراتیک دبیجه حتی کریزا سیاسی لسوریه چاره سر نبه کریزا آبوری و جیانی چاره سر نبه. امریکای راگهاند گوان لسوریه سرچته داعش بناوی علی حسین علوی به اپراسیونک هوایی کشت. اردوغان دیار کرد و او زیده درش نکن و دیده مکانیز ده قانون چاره سریه بین مجلس ترکیه. او گل پارێز ئامەد سپۆرێ ئەرجە کەردەشلەر بە پەیامەکە خاترخواستنی ڕاگەهاند گۆ ئەو ji ئامەد سپۆرێ ڤەقەتیایە ئەڤن سەرنوچەیەمە ئەمێن هاژی دەرباسی بەرفرەهیە بولتەنە خۆ ببن کەرم بکەن. ناڕازیبوونên li dijî têkçûna aboriya Sûriyê dewam dikin. Sûriyên li Tiltemirê dijî rewşa debbar û xizmetguzariye ya xirab rêya M4 girtin. Şêniyan bang li aliyên peywendîdar kir got vê krîzê çareser bikin. Mesedê piştgiriya çalakiyên gel kir û got got bêyî çareseriyeke siyasî ev pirsgirêk çareser nabin. Parêzgarê Hesekê Nûreddîn Ehmed jî şandeyeke neteweyê nêkbûyî pêşwazî kir û dosyayên mirovî got û bêş kirin. Li Sûriyê bertekên li dijî krîza aborî dewam dikin. Şêniyên bajarê Tiltemirê ji ber rewşa debarê û xizmetguzariyê ya xerab çalakiyeke şermezarkirinê li darxistin. Şênî li derbazgehên bajar kombûn û rêya M4 girtin. Xwepêşanderan diyar kir ku zêdekirina buhayê petrolê barên aborî li wan giran dike. Şêniyan her wiha bang li aliyên peywendîdar kir ku bersiva daxwazên wan bidin û krîzên heyî çareser bikin. Li ser vê krîza aborî û jiyanî ya ku Sûriyê tê re derbas dibe, Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê jî daxuyaniyek da. Mesedê da zanîn ku rewşa niha ku Sûriyê tê re derbas dibe ji ber siyaseta rêveberiyê ye, ku ji danîna çareseriyekê re girtiye. Mesedê eşkere kir ku berdewamiya vê siyasetê wê gelê Sûriyê penaber bike û ev dihêle ku mijara ji hevxistina civakî kûrtir bibe. Mesedê piştgirî da çalakiyên gel û ji bo çareseriyê ev xal diyar kirin. Ji bo sazkirina pêşaroja Sûriyê pêwîst e çareseriyeke siyasî ya giştî hebe. Di vê saziyên dewletê ji nû ve dûrî hêşmendiya yeknavendî bên avakirin. Ji bo xizmetguzariyeke baş, divê ji bo aboriyeke dadmend, siyaseteke aboriya zelal bê destgirtin. Ji bo parastina civakê, pêwîst e plan bilez ji bo beşên civakê bêdanîn. Divê rê li ber gendeliyê bêgirtin. Mesedê di dawiyê de got ku tiştê ku niha pêwîst dike vîneke niştîmanî ya giştî ye ku bi vê çarçoveya welatîbûn û dadmendiyê bêvegerandin. Parêzgarê Hesekê Nûreddîn Ehmed jî şandeyek neteweyên yekbûyî ya ku rewşa aborî û siyasî li herêmê dişopîne pêşwazî kir. Nûreddîn Ehmed rêveberê ofîsa komîsera bilind a neteweyên yekbûyî ya karûbarên penaberan Oliver Smith pêşwazî kir. Civîn di çarçoveya hevrêziya hevbeş de ji bo şopandina mijarên mirovî li parêzgehê hat lidarxistin. Di civînê de her du aliyan rewşa mirovî ya li Hesekê û astengiyên girêdayî şert û mercên jiyanî û xizmetguzariyê nerxandin. Her wiha rêbazên zêdekirina hevkarî û hevrêziya di navbera aliyên peywendîdar de hatin got û bêşkirin. Da ku bersivdana pêdiviyên mirovî baştir bibe. Di haman demê de di civînê de mekanîzmeyên piştgirî û alîkariyê ji bo koçberên serêkaniyê hatin got û pêşkirin. Aliyan giringiya amadekirina şert û mercên guncaw ji bo vegera wan a birûmet û ewlehî û dabînkirina pêdiviyên bîngehîn di vê qonaxê de berçav girtin. Li Sûriyê ev demeke rewşa aborî her diçe xirabtir dibe. Biryarên hikûmeta veguhêz a Sûriyê buhabûn pir pêşxistiye û rewşa gel her diçe xirabtir dibe. Di çend rojên borî de li parêzgeha Hesekê krîza sotemeniyê derketiye û ev yek barê welatiyan du qat girantir kiriye. Ajokar û şêniyên Hesekê ji aliyên peywendîdar daxwaz dikin ku ev pirsgirêk çareser bibe. Piştî hatina hikûmeta veguhêza Sûriyê, rewşa aborî her ku diçe xirabtir dibe. Şêniyên bajarê Hesekê li hemberî buhabûna nirxê sotemeniyê narazî ne. Rojane şêniyên bajaran dadkevin ku olanan û narazîbûna xwe li hemberî nirxê banzîn û mazotê nîşan didin.
وی کریزه باندور هم لچون و هاتنه و هم جی لسر نرخ کل و پلان کریه. خودین جنراتورن باجار حسکی جبر نبونا مازوته جنراتورن خورا وستاندنه اف یک باندور لسر ولاتیان دکه جبر نبونا الکتریکه. یک جخوادی جنراتوران گوت کو نبونا مازوت بار ولاتیان گراندکه او تکس کر کو اگر افراوش بردوام بکوی نرخ امپیران به $10 سر هر امپیره کی نها 25,000 لیره. بالنسبة لجبو بغابونا مازوت عبك مزن لسر مواطن يعني مواطن لما كار بحملين أب بغابونا هاني تأثيرها قالك سر عردي هي راستيجي قالك جاري مدنقي خوندي عند سازيا ودرا كسك تجاوب ندامة يعني كسك يقول ندامة ونما موضوع مثلا مازوت زيادة يعني زحمته مواطن لكار في باري راجي كهرباء مثلا نجداني صباح واجني في شفي حتى الصبي تناسكر زحمته قال لك كسك جماعتنا عندك كهرباء بكشيني يعني وطبعا تشتكي نباش جبو عالمي يعني مثلا نساغني محلات انا رزقي عالمي سري تعدا قال لك معقوله يعني امبير $6 زحمته حال امبيرك $6 شو مالها هي يعني بكيماني شهر امبير حتى 10 امبير اجر يعني انا امبير هي خدمي او ارزانه انا مبدئيا مقريب 25,000 بس بو في هي حتى استقرار الوضع شبه او خويا قرك بالسيد ودراسه من شكري لجان دركتنا بوي $6 و19 سنت كلفا امبيري خدمي اي مازوتا ارزان اما مازوتا حري انا تسعيراوي حفتي 5 سنت يا حشتو حي سنت و$6 وبسر دركه عادة نظر جبو مازوت شباب او مازوت سعراوي جبو مسائل خدمي يعني بكيماني السربسة كان تناسك صار مازوتي فقر تشتكي مقبول بالناف يعني الجور مجتمعي ما هروها ولاتین باجار حسکی جی دیار کرن کو او جبر قد کرنا جنراتوران گلک زحمتیان دکشینن. كتنا ليفابريا بلدية دي لجنام والدتها قش كتنا ام والدي وان هني كتنا لجنام بلدية دي ام مطالبة دي كن لجنام والدتها بغير عندن لجنام والدتها بغير عندن جيبو تحكمية في ملتينك هناك موتور حيانها شريفا حياة روجا ايرو 15 سندنة ملت فقيرة اف ملت ماي 25 ورقة هناك ملت حقي باكيتي تي بيرتنية يا دا امبيرن يا امبيرك نكاري 25 امبير 25,000 عبده ضريبة حرام من لداتينه ضريبة حرام من لداتينه منها موتور ونيف ساعتيش بيشي بخوي نيف ساعتيش باشي بخوي في ساعتك سي لتر ضربي سيهيبك او نحسد لتر بكون حقي عاملي خود رخصية او بلاش او دزية او بلاش سر مثلا مازوتي شلل كرفي دنيا قشيد لكن ودي أسعار قش بهابون مولد بهابون قدرتها خلكين ما هي إيرو درام بي مولدين يعني وضعك قلكي نباشاتي سيرفي ملتي أمنا ما ظانن يعني أمبري خبدنكي تدنرشل الكتيبي ولا تيقشيد تشركري أم ولا تي بترولين ولا تي مازوتين وأفتش بسريمت به أم هيفي ورجيد كن قمازوتي بدن فام والدا بيشكي حركات بيدنيا تشيبه بيشكي شوق بي شارعي ما دوت دنري اف شارع قش فرشبون بهای مازوت بازار سربست جه 55 سنتان درکت 75 سنتن امریکی لی مازوت خدمت گذاریه جنراتور اونانگه انگشتی جی بهابونه لحرم دبن کنترل حکومت وگوز از سوریه ده بهای مازوت به 88 سنتن امریکیه لی اف یک باندور کنینی لولاتی و آجوکارین حرم دکه دوه بشف تاغا کوچر باجار دهوکی یا باشور کردستان جبر نبونا الکتریکان اجتماعی و خمساریا خودین جناتوران ولاتی کومبون و جالکیه که نرازی بونه لدار خست. جالکوانان دیار کرگو حکومت دب جه آنی ناسوزن خوده به تمامی بسر نکتیه پروژه روناکی ده بنگه ده به بنکتیه او وکیش بو به هیوی کرنا خلکی مایه. جالکوانان دست نشان کر گو پروپاگاندایا لسر پروژه روناکی
وەکی چارەسەریەکە استراتیژیک ji bo bidawîkirina pirsgirêka elektrîkê hatibû nîşandan lê di rastiyê de nekarî pêwîstiyên xelkê da bîn bike. Herwiha di nava çalakiyê de daxwaz ji berpirsên dihokê hat kirin ku çavderiyeke tund û temam li ser karê jenetoran bikin û pêngavên qanûnî yên hişk derheqê kesên xemsar û berpirsiyar nîşan bidin. Bînerên hêja zêdeyî nîv sed salê di ser projeya sîstematîk a Kembera Erebî re derbas dibe. Plana sîstematîk a rejîma Beysê got di 24 Hezêrana 1974 de dest pê kir di desteserkirina 3 milyon donum erdên Kurdan û anîna eşîrên hawar de ne tenê erd û sînor lêbelê jiyana nifşan jî rûbirûyî pişaftin û koçberiyeke bi êş kir. Di dîroka gelan de hinek roj hene nabin tenê dîrokek li ser kaxesê lê dibin destpêka veguherandina jiyana bi milyonan mirovan. Ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê 24 Hezêrana 1974 destpêka fermaneke nû bû. Di vê rojê de rejîma Beysê ya Sûriyê bi fermî dest bi cîbcîkirina projeya Kembera Erebî kir. Planek ku ermanca wê birîna rehên Kurdî yên li ser xaka wan a bav û kalan bû. Herçend proje di sala 1974 de bi pratîkî dest pê kiribe jî rûpela wê ya reş di sala 1966 de hatibû nîvîsandin. Rejîma Beysê di bin navê Kembera Erebî de dest bi pêngava herî mezin a erebkirina xaka Kurdistanê kir. Plana ku ji aliyê berpirsê ewlekariyê wê demê Mihemed Taleb Hilal ve hatibû amadekirin, şerîdeke sînorî ya bi dirêjahiya 275 kilometreyan û kûrahiya 15 kilometreyan hilbijart. Ji dêrikê heta girê spî, dilê çandiniyê û erda herî berdar a Kurdan bi darê zorê ji destê wan hat girtin. Zêdetirî 3 milyon donum erd hatin standin. Di bin navê çeksaziya çandiniyê de rejîma Beysê bi 10,000 erebên ku wekî Xemer, Ango, Xettav dihatin naskirin ji herêmên Reqa û Helebê anîn û li ser mal û milkên Kurdan bicihkirin. Zêdetirî 40 gundên nû yên bi navê gundên nûjin ji bo wan hatin avakirin û li wir hatin bicihkirin. Nêzî 355 gundên Kurdan ji vê projeyê zirar dîtin. Gelek gundên Kurdan hatin rakirin û tevî gundên ku nû çêbûne bûn. Nêzî 150,000 hemwelatiyên Kurd jî ji vê projeyê zirar dîtin. Raportên Human Rights nîşan didin ku armanca rastîn pêşî li avakirina girêdaneke erdingariya Kurdî li ser anserî sînoran bigire, Kurdan ji herêmê koç bikin û malbatên Ereb li cihê wan bicih bikin. Bi awayekî ku xizmeta siyasetên inkar û pişaftinê bike. Ev proje tenê bigirtina erdan bi dawî nebû. Navên Kurdî yên gund û bajaran jî hatin qedexekirin. Kobanê bû Aynil Ereb, Serêkaniyê bû Re'sil Ayn û Dêrikê bû El Malikiyê. Bi sed hezaran Kurd ji mafê nasnameyê hatin bêparkirin û bûn biyanî li ser xaka xwe. Lêkolîner destnîşan dikin ku polîtîkaya Kembera Erebî îro jî bi şêwazên nû berdewam dike. Dagirkirina Efrîn, Serêkaniyê û girê spî di salên dawî de û derxistina Kurdan ji malên wan berdewamiya heman hişmendiya guhertina demografiyê ye. Îro 52 sal di ser wê bûyerê re derbas dibin. Herçend piştî şoreşa 2012 rêveberiya Xweser hewldana parastina mafên qurbanî û xwediyên erdên kevin dike jî mîrateya giran a Kembera Erebî hîn jî wekî metirsiyeke sereke li ser pêşeroja herêmê li ber çavan e. ئەوستوریا ji bo vegera xwebexş a penaberên Sûrî bo welatê xwe planeke darayî dide dest pêkirin. Li gorî planê her kesê got hîna mafê penaberiyê negirtiye û bixwaze vegere Sûriyê dê 3,000 euro bistîne. Yên ku mafê penaberiyê bi wan re heye jî dê 4 ta 4,500 euro bistîne. وزارتا هندرین آ ئەوستوریایê راگihand ku her penaberekî Sûrî ji Ewstoryayê vegere Sûriyê dê miqdarekî pere bistîne.
لگوری وی پلانه دائره دمکی یا استوریایی مقدار کی پریان دگهجه در دورا 3000 یورو جبو هر کسی. پلانا کو ده دجوینه که چاپمنیه ده هات پیشاندان همو سوریان ناگره نواخواه و تنه جبو روشنی دست نیشان کریه کو د درباره ریکارین نو یگری دای دوسیای وگراندن و د سینور کرنی دنه. وزیر کاری هندر ای استوریایی گرهارد کارنر دیار کرکو ولاتیوی دوی پلانه د مهین تیرمه تباغ و ایلونه ده بده دست بکرن دا کو سوریان تشویقی وگری بکن. لگوری پلانه سوریان کو هینا در ریکارین ورگرتنا مافی پنابریه دنه او آلیکارین بنگهین دگرن اگر برنگه کی خوبخش وگرن سوریه ده نزی 3000 یورو بستینن. لی سوریان کو مافی پنابریه ورگرتنه او دوی خوبخش وگرن ده 4000 حتی 4500 یورو بستینن. گراهارد کارنر دا خویا کرن کو گرینگیا و کمپانیای او کو د باندورې لدوسیایا جنوب آوا کرنې ل سوریه او کم کرنا فشار ل سر سیستمین اوستوریای بک. وزیر هندرین دست نشان کرکو جدما گوهرتنا رژیم ل شامه نزی 2000 سوری ج اوستوریای و گریان سوریه هنجوان خوبخش هنجوان جی بدار زوره. پشتی کتنا رژیم اسد اوستوریای برنامه یکی دسینور کرن او وگری دادس پیکرن تی در روشا پاراستنه ج سر 4400 سوریان هات را کرن. دنیوه یکم ج سال 2026 دجی دورا 7000 کس نبر بسوریه و لیبو دروی اوستوریای هاتن دسینور کرن. ادارا بوری سروکی حکومتا و گوهیز آ سوریه احمد الشرع سردانا المانیای کربو ولگل شورمند المانی فریدریک مرز جویابو. هر دو آلی هیوی کربون کو د 3 ساله بده 8 جسدی ج پنابرین سوریه یل المانیای و گرن ولاتی خو. فرمانداریا ناوندیا امریکای سنتکم راگهاند گوان لسوریه سرچته داعشی بناو علی حسین علوی به اپراسیونک هوایی کشت. سنتکم ایرو راگهاند گوهیزن وان روژا اینه آنگو روژا 19 حزیران لسوریه لدجی سرچته کی داعش ایریشک اسمانی پیک آنی. فرمانداری اشکره کر گود انجام ایریش ده سرچته بناو علی حسین علوی هات کشتن. فرمانداریا ناوندی داسانین گو ایریش وکی بشک جه هولدان بردوام این دولتین یکبویین امریکای جبو تیک برن و جهول راکرنا تروریستانه شخوا اف تروریست چل دروی امریکا و چجی لهندره و دخوازن ایریشی امریکیان بکن. لأنقرة بريا لوتكيا ناتوي هزن تركيا لز دايا أوبراسيون أولهية دا أوبراسيونك لدجي شانية شانين داعش دا كسك هات كشتن ويكجي ببرينداري هات بنجاف كرن. هات راگهاندن گو اف سردگرتنا لدجي شانين داعش ده سبه لطاغا سازاگاسی یا نافچه هایمانا یا انقرة پیک هاتیه لگوری راگهاندن ترکیه ده سردگرتنا وی مالی ده کو شانه داعش لیدما دنابرا پولیسان و دو کسین هفجین هفن پفچون درکتیه ده انجام ده کسک بناو محمد کاوی هات کشتن و هفجین ویجی به برینداری هات بنچاف کرن. دوه جی ده چارچوه اولهی جوینانه توی ده لانقره هفسروکا پارتیا شورشگر الیف تورون اونرن دناو ده 16 کسین اندامین پارتیین چپگر هاتن بنچاف کرن.